Bom dia, bem-vindo a outro programa de Jassabra. A nossa sentada em edifício de oficina de SOB, seca Renata Sandriman e Junis Augusta. Bem-vindo cerca nós. É luna que estamos em luna de celebração, 30 anos SOB. Outubro está completa celebração. Completa celebração. Correto. Então, como que é importante para nós aprender de SOB, para nós compreender o que é SOB está para pé, o que você está fazendo em comunidade. Então, não solamente trazer a porta, mas aqui está falta, pero, então, Kiko é tarefa de SOB, tá? 30 anos, uma companhia, uma instância tem 30 anos, já é vira algo confiável, acaba. Kiko de coisas que a SOB tem confiança e de como é que você chega a 30 anos, significa tem confiança. Explica-me algo desse. Dus Valeska, ik denk dat dat komt, kijk, SOB is bij wet de accountant, adviseur en ondersteuner van de overheid. Hè? En dan gaat het vooral om financiële zaken, maar ook organisatorische aspecten. Kijk, SOB heeft altijd heel professioneel gewerkt. We zijn gehouden aan onze beroepsrichtlijnen, dat hebben wij niet bedacht, dat is niet lokaal, dat is internationaal. We zijn aangesloten bij kwaliteitsberoepsgroepen van Nederland. Dus we hebben ons werk altijd geprobeerd zo objectief en onafhankelijk mogelijk te doen, of niet geprobeerd, dat hebben we ook echt gedaan. Dus ik denk dat de mate van professionaliteit ook maakt dat je ook als professional wordt gewaardeerd en gezien. En dat bouwt ook het vertrouwen op door verschillende regeringen. Want we hebben heel veel regeringen meegemaakt. Er was een periode dat we volgens mij elk jaar een andere regering hadden. Elke keer moet je weer die band opbouwen. En het is niet alleen op Curaçao, hè, want we zijn bij wet ook de accountant van Sint Maarten. Daarvoor voor 10 van de hele Nederlandse Antillen. Dus ik kan alleen maar zeggen dat we eigenlijk door het professionalisme van onze mensen zijn we gekomen waar we nu zijn. Lo que eu fiz também é parte do profissionalismo, mas trazem o governo para eles para mim então lo que botar para aqui também da hinka hopi sem energia de educação de personal. Dus personal constant está em trajecto de ensino com novo, desenvolver novo não. Então me quer dizer também de ajuda na do qual vou oferecer na ministérios não. Dat die kost mais novo putin. So nós tem conhecimento, so cada vez busca esse também. Dus esse ainda quer também da pone com anda confiável, e confiança tiki abrini. Como da mira assinança e informação em caba, esse ajuda nós também. É sobre isso para nós compreender bom, para nós não compreender bom. É sobre isso que pode o governo ou fica completamente uma instância independente. We zijn onafhankelijk, we zijn een stichting. En dat is voor een overheidsaccountant een beetje een aparte constructie. Internationaal valt een overheidsaccountant altijd wel binnen de overheid. Hè? Maar wij zijn in een stichting geplaatst, wat ons eigenlijk een privaatrechtelijke instelling maakt. En functioneel vallen we onder het ministerie van Financiën, dat we zeggen voor de financiering. Maar dat betekent niet dat we alleen voor het ministerie van Financiën werken. We werken voor de hele regering, dus voor de complete raad van ministers. En daarnaast kunnen we ook overheidsgerelateerde entiteiten bedienen. Maar we zijn dus in feite onafhankelijk. E é fácil, é parte que você tem com você trabalho onafhankelijk. É fácil? Makkelijk is het niet, laten we zo zeggen. Het is niet onmogelijk. Het hangt van je mindset af. Hè? En dat is, en daarom zijn onze mensen, hebben ze altijd een professionele opleiding. Want daar leer je ook om met een onafhankelijke mindset naar zaken te kijken. Kijk, onafhankelijkheid heeft verschillende facetten. Het is een klein eiland. Je hebt altijd wel banden met iemand. Maar hoe je naar zaken kijkt is een stukje mindset en vorming eigenlijk. Dus het lukt. We houden er altijd rekening mee, ook binnen opdrachten. Een van de eerste dingen als we een opdracht starten is, ieder teamlid moet zijn onafhankelijkheid aangeven. Als jij aangeeft van hé, ik heb daar een kenniswerker, een familielid of wat, dan mag je niet op de opdracht zitten, dan ga je er vanaf. Dus zo waarborgen we ook por mais tanto possível para manter a afhankelijkheid. Denk de organisatie die trabalha durante um mês tem diferentes tools que ajudam nós para evitar essa situação como por chegar a situação
Bota tem opdracht que begonnen zijn, het abotio, tabotanta. Dus bota foi começo wanneer Renata da visa, e cosa dat ding e trabalho mês, nós temos assim a pergunta é constante. Então nós temos pôr esse também para perder nos dossiês não, se esse é caso, a pessoa em certo momento não está tomando parte de opdracht aí, para garantizar que a situação é, e não está trova o processo de queda independente. Correcto. Sim, sorry, ik wil toch even toevoegen. Het hele kwaliteitssysteem van ons is daar ook op gericht. Hè? Want wanneer wij klaar zijn met een opdracht, dan is het niet van het rapport gaat uit. Dan komt er een onafhankelijke toetser die naar het dossier gaat kijken. Heb je je werk goed gedaan? Zijn alle stappen doorlopen die doorlopen hadden moeten worden? Dat doen wij intern constant voor elke opdracht. Aan het eind van het jaar doen we weer een toets van onze compliance officer of alles gaat zoals het, moet gaan. En eens in de 4 jaar komt er een toetser uit Nederland, onafhankelijk om te kijken of we ons werk doen conform de professionele standaarden. Hoop je wel, riba staan. En eigenlijk, hasta foi comienzo. Passou hora nós começamos com opdracht, por meio também um formulário que nós temos, caminha nós assim nós mês e pergunta, nós temos mais de fazer trabalho aqui. Nós temos de chegar na conclusão que ora vou contestar e pergunta não que agora é trabalho que vou não ter fazer. Correto. Então vou sacar que percebo tem problema, então vou te avisar, lo que nós temos opdracht aanvaarden, ou seja, ok, saque me não por tomar trabalho aqui. Se nós werken 30 anos, é quantidade de trabalho a hoop mais tanto. Sim. Ja, het is meer geworden en het is ook anders geworden. Sim. Sowieso is SOB ook gegroeid als organisatie, dus we kunnen ook meer aan. Vroeger waren we met een kleine groep professionals en dat is steeds meer uitgebouwd. Sim. Dus dat betekent ook dat we meer aan kunnen. En de vertrouwen, hoe meer vertrouwen de overheid heeft in je kunnen, hoe meer ze ook, de vraag groeit dan ook. Hè? Dus, en vandaar dat er nu ook met name de advisory kant is heel erg gegroeid. Het was begonnen met controle. Ik ben accountant, dus de controletak is stevig gaan staan. Maar met name de advisory tak is ook echt uitgegroeid. Mira que é comunidade, pero o governo também, e diferentes ministérios não, tiki a mira é valor de trabalho de SOB. Então, para pensar o tempo, só matra por meio do governo, temos comunidade do governo, ela bondade sama já de SOB. Então, tiki door kuna bira mais grande, mais informação, nanta duna mais informação, botar para que agora que ministérios não sa onde botar, não ponhabo, então não tá buscando. Dus caminha para não também acercar nós a bira hobby mais grande e consequência tá com para diferentes coisas tanto pedir nos ajuda. Lo que Renata também é parte de accountants, tá costo tingo só de é outra parte que está crescendo, é parte que a menina também nos meses sustém para projeto, nos meses sustém para manejo, nos que sustém para outro terreno, até sei tiki tá virando hobby mais grande. E é trabalho que você tá assim, tá você tá ganha, é trabalho que você tá aceitar of também tem que é só abrir meesta sali busca trabalho. Beide kunnen. We hebben bij wet de mogelijkheid om ongevraagd advies en ongevraagd onderzoek te doen. Ook, oké. En dat maakt, is ook een stukje waarborging van je onafhankelijkheid. Hè. In feite kan niemand je stoppen. Ja. Bij wet hebben we ook toegang tot alle administraties van het land. Niemand kan dat in feite stoppen. Wat wel vaak het geval is dat we worden gevraagd, want meestal wordt er binnen het ministerie al iets gesignaleerd en dan worden we gevraagd om een onderzoek. Maar ik heb het ook een paar keer meegemaakt dat wij gewoon ambtshalve noemen we dat, ambtshalve een onderzoek zijn gestart. Oké. E como você deal com o reto nan de transformação digital que nós estamos vivendo hoje aqui? Ja, dat is een hele ontwikkeling, met name AI wat digitalisering brengt voor ons is nu een stukje efficiëntie. Ja. Je hoort ook wel verhalen dat mensen zeggen van ja, accountants zijn binnenkort niet meer nodig, want AI neemt het allemaal over. En ja, AI gaat ver. Ik denk dat de taak van een accountant iets anders wordt. Ik denk niet dat het helemaal weggaat, want je hebt nog steeds advies nodig. AI kan maar tot een bepaald punt ingezet worden. Wij gebruiken het in onze audit heel veel.
doen we aan process mining, we doen analysewerk heel veel met digitale tools. Maar je hebt nog steeds de menselijke factor nodig om dat te interpreteren, te vertalen voor de klant. Dus ik denk dat het heel veel helpt om ons efficiënter te laten werken. Maar nu zijn we nog niet op het punt dat het zegt dat je zegt van je bent onmisbaar. Correcto. Mas eu quero eta baie que sina leu tampouco, não quero eta máximo as bota vai buscar se com e puyo dabo também, não somente efficiency, pero também tem costa cuta hende tem costa ele hende potra fout. Tem costa com programa software com assim, cuta trabalha de controle de diferente costa 100.000 biabo tem costa cifra com instrumento digital tool por assim ele muito mais efetivo, muito mais eficiente sem ter fout, solamente controle de bota que deriva de. Pero esta ajuda nós com certo trabalho com nossa visa é que pode hobby mais lier, hobby mais efetivo, com outra visa nós seguir explorar, então assim uso de mais tanto possível e lo que também nós se obviata se nós saco tem certo tools na que pode ajudar certo ministérios também nós trazendo adiante se can também. So não toda hora não tem facilidade nem entrada para chegar na meio na então sendo ajudando na nós podemos tal coisa também pode ajudar bastante. Assim na esta ajuda nós todos. E me suponho também que para o que se trata é personal de SOB também, você anda seguir treinando em direção aí. Sim, sim. Nós mesmo buscamos training op IPA, mas também tem certo training que nós oferecer generalmente com nós todos assim. Pero bota eigenlijk, se bota aqui dentro, treino da base constante e aqui com outro tempo me por assim, que direção me conseguir desenvolver, que possibilidade tem. Nós temos opleidingsbudget, com cada pessoa tem seu eigen budget, que pode decidir o que que faz com ele, até se começa de bom, que direção porque seguir desenvolver bom mês, bom aqui que tem, então se não bota seguir desenvolver. É sobre está envolvido também em projetos na comunidade? Sim. Ja, sim. Kan ik entender. Bom, ja, basta para aí. Renata tem mais aí como que não, mas foi de a minha 2018 na SWP. Nós temos diferentes projetos na social, nós participamos na Cura Doet, SWP Doet, aqui plus na Sint Maarten, trouwens, todos nós assim, é temporada que tem Covid, nós ajuda o Ministério da Economia também para ajudar a gente que estava tendo problema com a querer set up um business, conta se ele, nós estamos ajudando a escrever business plannen, sociale activiteiten via o torneio de hoop que nós estamos a organizar, nós estamos também. Sim, cada vez que nós temos esse que nós generar durante o torneio, nós ajuda via naschoolsopvang com bus para transportar muito não. Nós temos uma computerles na grupo de jovens, nós temos kerstdiner para muito de escola. Dus cada vez nós estamos buscando na que cota paz de temporada, para nós podemos ajudar a comunidade que sei. E você está envolvido também em parte de conscientizar a comunidade na com certo tópico na maneira, por exemplo, com atender com sen, e parte de cybersecurity. Você está envolvido em também? Dat doen we nu met name in het kader van ons 30-jarig bestaan. Hebben we een traject opgezet van cursussen, training of kennissessies, hoe je ze wil noemen. Het verschilt wel eens hoe dat wordt ingestoken. Maar met name gericht op dat soort dingen. Hè? Dat we opleiding geven over financiën, over IT, cybersecurity, nieuwe ontwikkelingen. En dat doen we dan voor overheidsgerelateerde entiteiten, maar soms ook gewoon bepaalde sociale doelgroepen. Nós recém também muito na escola. Dat ding over cyber volgens mij gaat het dan weer over budgetteren. Gewoon over na school na secundario, collega na bij doen kennissessie na escola para estar com tava interessado. E para o que está tratando, lá que nós tiramos vista, vamos ter mais de parte futuro de SOB, portar cambio na Cuba Santa primeira crescimento Cuba Santa primeira. Ik denk dat sowieso waar we ons nog verder in kunnen verdiepen of verbreden is dienstverlening aan met name de overheidsgeleerde entiteiten. De overheid weet ons gelukkig nu te vinden. Dus de ontwikkelingen daar zijn vooral over type opdrachten dat je daar doet, type diensten dat je gaat aanbieden. Daar kunnen we ons nog verder in verbreden. Maar met name ook dus de overheidsgeleerde entiteiten die we daar kunnen bedienen. En dat op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Suriname ook. Hè?
Você não está mira Corsou e Sint Maarten zien SOAB? Não. Voor mij ondenkbaar. Ondenkbaar. Het is ook een controle-instituut dat je hebt het nodig als pilaar in een samenleving om vertrouwen in de overheid, vertrouwen van de samenleving in de overheid, je hebt het gewoon nodig samen met de rekenkamer. Het is ondenkbaar om dat te hebben. Anto e kandidat di aya ko bote ikaba, anto Renata contaurati ko governo na sa onda no sta na sa di haya no sa worki minota kere eta vai cambia. Sim. Anto tanto que nós também queda inovar nos mês, queda oferecer desarrollo novo nang também, botar para com nang necessidade e nang desejo para seguir trago. É só bem daquilo. E bota mira crescimento de SOB, você vê que bastante de edifício novo, para o que trata candidato personal também está seguir crescer, bastante dando oportunidade também na jovem nang padrenta. Hope oportunidade na jovem nang, foi estagiário, trainees, nossa cabeça recentemente de Suriname, também com aponta-se nós está interessado para lagar jovem nang bem correstage que nang, e nós tem eigenlijk permanent seguro dia sende com a 30 sali para corta período para estágio, o viata por 3 luna, 4 luna, 6 luna, e hope já nós está motivando também, se não chega no último ano. Anto dan kasi na afstudeerscriptie, bin SOAB werk, tem diferente de nada também. A começar como stagiaire, bira trainee, studeer af, drenta serviço. Dus esse está, ja, nós está working together uma organização hopion, candidato de jovem que tem aqui, sim. Correto. E dia 21 de outubro, você me não está equivocado, tem uma atividade. Ja. De 21e hebben we een kleine receptie met een groep met klanten eigenlijk, medewerkers met klanten en met name de kernklanten, dus ministeries, etc. Bepaalde overheids-NV's, ja, die dan... Zie dat parte die celebratie dan? Sí. Die 30 maar we vieren, het is het hele jaar door, hè. Met name met de Giving Back activiteit vieren we het hele jaar door. En de 21 is echt een receptie voor onze klanten. Oké. Nós tem orador também que também interessa certo tópico na. Sim. Interessante. Sim. Correto, interessante. Então, dia 3 nós começamos a celebrar. Dia 3 de outubro a celebrar. Nós a celebrar com o personal, atividade scavenger hunt. We zijn atividade gewoon ameno. Você aceita fecha eigenlijk die celebração, não? É dia 3 de outubro. Ok. Então, é só beita para a Stichting Overheidsaccountantsbureau. Nós temos que pôr ênfase sobre sobre já botar na SOB, nós começamos a pôr ênfase Stichting Overheidsaccountantsbureau. Para nós ainda lançar, que significação dá? De SOB, sim, want we worden ook vaak verward met de SBAP, hè? Correcto? Ja, SOB, sim, que nós começamos a pôr ênfase sobre isso. Renata Junis, estava um prazer de papel com você, mas nós sabemos que tem algo mais que você ainda quer recorrer para nós. Laten we ponen ênfase op você também. Nou, bedankt Valeska voor het interview. En ik hoop dat we de komende jaren, net zoals we in de afgelopen 30 jaar het vertrouwen hebben kunnen opbouwen in onze organisatie, in de overheid, dat we dat ook voor de komende jaren mogen doen, samen met de samenleving. Correcto, sim, seguro. Nós, mestre de você, é sua bebida indispensável. Uiteraard. Dank je Renata e dank je Junice que abre você porta para nós ter informação de SOB para nós para nossa comunidade e dank je nos na casa para seguir outro programa de Já Sabra de outra semana.